bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa qaada li abadan kun fa yakunu bi umri kawin liyal yawma bidha kun fa yakun yaa man lahu li bi rasulika sukun nawaytu an ulaadimal kitaaba bika kama kafaytanil itaaba farra zawul ghadabi waddalaali li xayri zaati bika bil aghlaali yaquuduni ila tilaawatil kitaab maa juttali bihi ladaa ahlil kitaab kitaabati bika ladaa zawil juhuud xaalisatun lizil wujuudi wal wuhuud waajanil limaanu xablal maarifa waxta xumuli ba'da kawni maarifa naajaaniyal baatinu an yaqiini wazaada lil islaam bil yaqiini bayyana li man jaadali biddarki xayra wusulin maahiyan lishirki abadtu rabbi inda man lam ya'budu wa xaada li ma la taraahu al-ubbadu maddali al-bashiru inda man jahad fawqa al-munaa bi qul huwa Allahu al-ahad radda li ghayri ma nahaani fil azal min al mafaasidi alladi qitli adal yaquudu li bila adan kun fayakun baaxin bihi liya bi dhikrihi sukun yaquudu li bila adan kun fayakun baaxin bihi liya bi dhikrihi sukun fi dunya wal axirati wajal bil masaalixil muxtaarati lii bihi ilayya wa dafaal mafaasida kulliha bihi ilaa gayrihi abadan wa ma dalika ala llaahi bi aziz